дар арафаи иди рамазон ё иди фитр нархи хӯрокворие ки сокинон одатан барои дастархони идона харидорӣ мекунанд ба маротиб боло рафтааст. фурӯшандагон бо истифода аз афзоиши талабот нархҳоро боло мебаранд. Харидорон изҳори ҳайрат мекунанд ва сабаб мепурсанд. онҳо аз он норозиянд ки болоравии нарху наво ба маҳсулоти дохилӣ ҳам таъсир мекунад, вале фурӯшандаҳо сабабҳои худро меоранд. ولی که خیلی گمرک می قیمت های چون نمیره گمرک هم بگن باید تو سوداگر هم بیرون بکنیم مقصد می پاکازو هم بگن در تلویزیون دروغا. аммо тоҷироне ҳам ҳастанд ки айни ҳамин меваҳоро бо нархҳои рӯзҳои маъмулӣ мефурӯхтанд. онҳо мегӯянд нархи умдафурӯшии меваҳо мисли рӯзҳои қаблӣ аст, чандон тағйири зиёд накардааст. زردالو در 12 اینم خیلی. شفتالو خیلی کردیم کم های نو برومده 20 ماه. دیگر چی نو گلوس کم 20 ماه 18 ماه نرمال نیستیم. یعنی مثلا در عرفه هیچ قیمت نمید. نشیده یا میسول یکم چه قیمت نشیده یکم سولا میشه خیلی بعض جایی هست که خیلی میگفتم که ممکن کارشونه ممکن بزرگشون قیمته. аммо ҳамин нархҳо низ барои ҷайби аксари сокинон ки бо иллати пандемия манобеи аслии даромади худро аз даст додаанд мувофиқ нест. ба гуфтаи аксари пурсидашудагони мо барои оростани як дастархони хоксоронаи идона бештар аз 1000 сомонӣ ҳудуди $100 амрикоӣ зарур аст. маблағеро ки барои аксари сокинон қобили дарёфт нест ва зиёд ба гӯш мерасид ки онҳо аз харидани бархе аз маҳсулоти қимат худдорӣ мекунанд. баъзеҳо ҳатто тасмим гирифтанд ки дар ин шароит умуман дастархон наороянд. فقط میوه سبزیجات قیمت برای قیمت باید به هر 35 40 45 این نمیشه این یگان جا باید گوشت مثلا هر گوشت من همین پیش بود چه بود پیش رمضان اینم خود هم خیلی این نرخ کی میخره خیلی آدم پول دور میخره آدم به پول خیلی 3 4 دلار میخره برای روی دسترخوان خیش دارش میاد خلق ما همینه رمضان شد بعد قیمت کم میرم بعد پول کار میکنن گوشت خیلی که بر وقت خریده بودم تخم نخریدم ولی میوه خریدم قیمت дар ду рӯзи ахир арзиши як қутии 30 донагии тухми мурғ тақрибан 5-6 сомонӣ боло рафт ки барои пухтупаз ва оростани хони идона аз маҳсулоти аслӣ ба шумор меравад. тоҷирони тухм ҳам айбро бар дӯши тавлидкунандагон бор мекунанд.